bazalwane lonke sinele sibonana ngosi nalabo lesingabonani ngosi ngiyangibingelela egameni lenkosi amen. Siyajabula kakhulu langa lelihle uNkulunkulu lasiphelona ukuthi lesingaphinde sibe kanye ngendlela lesichumana ngayo lokukhulu ukuthi silive live laNkulunkulu. kuMateyu sahluko 11 kusuka kuverse 28 kuya kuverse 30. Mateyu sahluko 11 verse 28 kuya ku-30. Wotani kimi ninonke lenikhathele nalelisiva imithwalo ngitaniphumuda. Bekani lijoko lami etikweni nifunze kimi ngoba mina ngimnene ngithobekile ngenhliziyo khona niyawuthola ukuphumula kwemiphefumulo yenu. Ngoba lijoko lami lilula nemthwalo wami awusinzi. Khona niyawuthola ukuphumula kwemiphefumulo yenu. Kuphumula kwemiphefumulo uthi Jesu utholakalaphi? Ngekuta kuye. Uthi masita kuye akafike asinike imithetho le kumele sithi masiyilandzela bese siyaphumula. Kepha uthi asite kuye yini lesitayithola kuphumula. Ngeke asinike indlela njengalokhu sike sakhuluma, akasiniki 10 steps to finding rest. Akasiniki 5 steps. Kepha uthi seta kuye siyakuthola kuphumula. uJohane sahluko 4 sitawufunza 34 kuya 38. Kepha singekafiki lapho. Ngicela nje kufunza la ku-2 Corinthians, maKorinte esibili sahluko 4 verse 16. Ngakho-ke asithi noma lingephandle lethu libhubha, kodwa lingekhathi leniwa libe lisha imihla ngemihla. Asivumelane ukukhuluma liqiniso lekuthi lokhu lesingibo ngephandle kulesinye isikhathi kusuke kungenjani ngekhathi. Lokhu lesibonana singibo ngaphandle kulesinye isikhathi sisuke singenjalo ngekhathi. Kulesinye isikhathi masivuselana nalabanye ngiyaye ngimbuke kabili ukuthi unjani, ngoba ukhona lo religious ngiyaphila bese kuba khona lo real ngiyaphila. Mangabe athi ngiyaphila kwekucala bese ngiyambuta ukuthi ngilokwa religious yini noma ngilokwempilo, usho ukuthi uphila mbamba yini, ngoba kulula ukuthi ngiyaphila ngoba sewetayela kusho njalo. Kuhle kwasekhaya noma esitolo lothenga kuso, kumbe njalo uma uphuma ekhaya uthenga kule sitolo, ngisho ungayi khona utkhanza sewusemnyango esitolo. Tindvo sidenda ngekwetayela kulesinye isikhathi, hayi ngebunjalo bato. Kungako angimthanzi lo amen we-cover up, kepha ngiyamthanza lo amen lo genuine, ikakhulu masibingelelana emgwaqweni. Angimthanzi lo we-cover up. Sawubona amen, unjani, haleluya, ubuyaphi, uyaphila Jesu, hawu yeheni bo. Nangu umuntu wangilahlekela, akasekho lo muntu, akasekho la. Konke nje sengijesu. Kuwe inkomishi yephuka Jesus, akasekho lo muntu.
lingephandle liba ngilokunye than lingekhatsi. Ngiyathandza sakhele kuxoxisana kwethu emagameni lathi ake uphumule ekukhandlekeni kwakho. Rest from your labor. Rest from your labor. Usho njalo Jesu la kuMateyu, i-invitation ya Jesu ithi, come, you will find rest for your soul. Uthi Jesu umphefumulo wakho utawuthola kuphumula. Umphefumulo wakho utawuthola kuphumula. Uma senta njani? Uma sita kuye. Kunendzaba labayicocako bathi intombatane leyacedza sikolwa -17 weminyaka. Ngendlela beka smart ngayo makaya e-college or e-university beka nesipho lesimangalisako sekuhlabelela. Wathola scholarship without a problem. Makaya e-university baba wakho amthengela brand new car. Imoto nje mbamba. Hayi ukuthi wabuka leshiphile. Wamthengela imoto mbamba. Ngalelinye langa wangqongqothe ehhovisi lemfundisi. Makafika hlala wathi umfundisi, "Awu, ngiyadata itonke ngawe ngoba abatali bebakhonda la kulelisondo, wathi ngiyakwati konke lokuhle ngawe. Kuphumelela kwakho esikolweni nekuthi nyalo uya e-university. But uyathi mangibuka la ngaphandle anguboni leli ngekhathi lakho alisho ukuthi ujabula njengalo ubukeka la ngaphandle." Wakhala. Wathi kuliqinisa mfundisi. Lo muntu labambonako labanye labafuna kuba njengaye, lo successful emehlweni abo, anginjalo ngekhathi. Kumcoka kuthola kuphumula ngekhathi. Kwedlula impumelelo yangaphandle, kuphumula kwasemphefumulweni, kumcoka ekukholweni kwethu. Ngiko ke Jesu lathi, wotani kimi, I shall give you rest. KuJohane sahluko 4 verse 34 kuya ku 38, yini lekunika kuphumula njengemntwana waNkulunkulu? Yini lekunika kuphumula njengemntwana waNkulunkulu? Johane 4 verse 34 kuya ku verse 38. Jesu waphendula wathi, kudla kwami kukwenta insandvo yalo ngithumile, nakucedzela umsebenzi wakhe langinike wona. Nine niyaye ningete nasho yini kutsi sekusele tinyanga letine sivune. Lalelani la, phakamisani emehlo enu nibone kutsi emasimi asamhlophe asalungele kuvunwa. Lovunako uyaholelwa, abutse sivuno kube kuphila lokuphakatse, kuze lohlanyelako ajabule kanye nalolo lovunako. Ngobe kuloko liqinisile lelivi lelithi, lomunye uyahlanyela, lomunye avune. Mine nganithumela kutsi niye uvuna lokho leningakusebendelanga. Labanye basebentile, nineke ningene emsebentini wabo. Awungiphinzele lo 34. Jesu waphendula wathi, kudla kwami kukwenta insandvo yalo ngithumile. Sewuyanaba ke uyachubeka ngendasi ukuthi uconze kusho ini, kepha emagama lamakhulu ngulenzando yababe. Yini leyenda umntwana waNkulunkulu athole kuphumula? Kuti bophela kuJesu, hayi kubantu. Le kuMateyu uthe thathani lijoke labani? Lami, hayi lebantfu.
thathani lijoke lami. Ngoba kuthatha lijoke la Jesu kusho kuthatha tifundziso takhe, kusho kuthatha imicabango yakhe, kuthatha tifundziso tebantfu kuba ngumthwalo, kuba iburden. Uthi Jesu yena ufocuse entsandweni yababe. Kuthi bophela ejokeni la Jesu kusho ukuthi bophela etifundisweni takhe. Makathi jika nawe ujika la ajika khona, makathi mani nawe uma lapho, makathi thandaza nawe uyathandaza. Hayi njengaloku labanye batawukwenda wende tintfo, yenda tibophele esifundisweni sa Jesu, tibophele eqinisweni lalokushiwo nguJesu, khona utawuthola kuphumula. Focus on doing God's will. Kusahloko 13 kuMateyu kuverse 53 liBhayibheli lithi wathi Jesu nasacedzile ngale mifanekiso wase uyesuka kuleyo ndzawo wabuyela edolobheni lakubo, wabafundzisa esinagogeni labo. Bamangala bathi bathi, lo muntu wakutholaphi lokuhlakanipha lokungaka nale misebenzi yemandla? Ngicela sivekela amagama lembuzo lena beyingasinje imibuto yekumangala kahle, kepha bekuyimbuto lebeyinako lokumphukuta kumetselela. Ngamase uvala ukulandzelako 55, akusiyo indodzana yembati le. Bazokwenda njani ngoba lo muntu utalwa ngikhaphenda nje, akatalwa nanginjinela. Ngumntwana kakhapenda nje, umuntu ogawula ligodvo lapha. Unina akusiye yini lona lekuthiwa uyeva abajo leza akusi Maria, akusiyini lokuthiwa Maria. Bomnakaba kusibo yini bo Jacobe na Josefa na Simon na Judas ngalawa amagama, akusibo yini abafana esidlala nabemadayisi la. Bomnakabo lo Jesu lo wenda imisebenzi lemkhulu kangaka. They were belittling him. Bese bothathe wabo bona akusibo yini laba labahlala nathi, lamantombazana lesesiwasoma nje sulegacala, akusibo mnakabo uJesu labo. Uyini ngalama amagama lo Jesu? Kepha lona ukuthathaphi konke lokho? Kumbe babhala bacabanga ukuthi hey lo muntu lo uyawubuna inyanga yakhe lo muntu lo uyabe usebenza into takhe nganako. Verse 57, bakhubeka ngaye, they were not happy ngaJesu. Kepha Jesu wathi umprofeti uhlonishwa noma kuphi ngaphandle kwasenzaweni yakubo nakubantu bakubo. Siyambonga uNkulunkulu, siphume emakhaya lehlukene. Lamanye emakhaya sinebatala abakholwako, sinebatala abasithandzako labasihloniphako. Kepha lamanye emakhaya wathi uyachamuka uyakholwa, bavele nje bende lo Jesu wakho uve ngazuthi wende liphutha lelikhulu kukholwa ngeJesu. Babuke nje ubulima lobukhulu nebangani, babuke nje silima lesikhulu bathi we sewende lobulima lobo. Na Jesu ekhaya uthi eveni lakubo umprofeti uyetheleleka, akahlonishwa. Emagama egcina ke verse 58 awunake ke uthi akazange ayende imisebenzi yemandla leminyenti lapho ngenxa yekungakholwa kwabo. Ngalama amagama lokhu lokwenda Jesu akhululeke kwenda imisebenzi lemikhulu bebangenako labantu, because they did not receive him, abamemukelanga, azange bamhloniphi. Ngalama amagama lapha besingathi iministry ya Jesu yehluleka. Jesus ministry
was a failure. Asiyiboni iphumelela, akuvuki umuntu, akuvuleki imehlo, akwendeki namunye ummangaliso la kulendzawo. Kepha Jesu sibonani ngaye, azange kumstressa Jesu ukuthi kude lokukhulu okwendekile. Azange ahamba ayohlala yedwana ayothandaza busuku nemini yonke babe kwende njani, angiboni leni timangaliso lamuhla kwende njani, kungakukhubi kuthi akukho lokukhulu lokwendako. Thola kuphumula ngekuthi lokungakendeki, you are still fine, it's okay with you. Solo kukahle. Solo kukahle. Nami ngiyingceko ngisemkhankasweni. Nami bazalwane ngiyathandaza. Thandazela ukuthi ngalelinye ilanga ngivusela abafile. Kepha sebakhonyana lengibathandazele bahamba emhlabeni. Bahamba emhlabeni. So bekungakamele ukuthi njengemntwana waNkulunkulu bese kuba stress, Nkosi bahamba njani, kanti wena Nkosi uyangenyanyeni imini, njengoba eNigeria uyabavusa, njengoba eAmerica uyabavusa, njengoba nawe wamvusa Lazarus. Akukamele once wacabanga ukuthi kumele wende njengebese eNigeria, naso stress kuwe. Once wacabanga njengekuthi kumele wente lokwentiwa nguzibanibani kuphi naso stress kuwe, because utawuzama ngawo onke uyawuzila kuze kuphume emathumbu. Jesu azange kusukume sishosha, kepha Jesu azange kumphatha kabi. Wakhona kudinika isikhathi. Emva kwalesikhathi lesi utawuthola ukuthi wahamba wayawutiphumulela nje. Wangahamba wayawubuta ukuthi why me Lord, yayibona ngoma leya. Wangahamba wayawutibuta. Kuphumula kungesikhathi wende lokho bewathi ukuthi kufanele ukwende, mangabe kungakendeki wathi ukuthi kusho ukuthi akusiyo indzawo yokuthi kwendeke la. Mawungafunza sahluko lesilandzelako nango Jesu ahamba. Emadvodza lang 4,000, ngilang 4,000 kambe noma ngilang 5 alambile. Kulethwa tingwa letincane, tifish letincane. Uyakhumbula wabondla bonke. Azange hamba athi awu Nkosi sengitawuba yini kuseyini letawukwendeka. Bekakhululekile Jesu from what did not happen. Ungahambi nemthwalo wendvo lokhanza ukuthi ayikakhoni kwendeka idolo. Ungahambi nemthwalo wendvo lengakakhoni kwendeka idolo, ngoba sengeke usakugucula. Sengeke usakugucula. Sengeke usakugucula. Uzamile kufuna umsebenzi, bakubita waya ku-interview, bangakuthathi, sewuba stress ukuthi abangangithathi ngani, basetha kubita ngoba sawu stress. Sekwengcile vele, salufuna lomunye, salu-applyela phambili. Awukaphasi itolo, sewuba stress ukuthi ngaze ngaba silima kangaka, mina bese ngetela, ngaze ngehlulwa nje ngikona lokho, asewuvele sema results nanga sekakhona. Sale uwethula umthwalo wayitolo. Sale ucabanga ngalokusha ukuthi then what? Jesu kwachamuka lelinye lithuba wathi anginenzaba. Lela itolo akendeki lutho, kepha lamuhla khona lokutawendeka. Lamuhla khona lokutawendeka. Thola kuphumula ngekubuka umsebenzi, ekuthokotiseni, ekwendeni inthando yaNkulunkulu. Kumakho sahluko 4 verse 38 kuya ku verse 40. Makho sahluko 4 verse 38 to 40. Jesu abengemuva isikebheni, acamele emcamelweni, alele. Bamvusa bathi, Mfundisi,
walala nje sifa. Wavuka wekhuta lo moya wathi kulolwandle, thula uthi nya. Umoya wakhawula khona lapho, kwathula kwathi nya. Wathi kubafunzi, nesabani kodwa, nentiwa yini lokuthi nibede kukhono? Yes. Kwasho lomunye emngcwabeni bathi hayi nithi uNkulunkulu akedela kalali, wasuvula leli verse leli. Wafunza Jesu abele bamba lapho Jesu abenjani? Jesu abelele kunje. Waprove baleni ukuthi lo uNkulunkulu wenu lenikhuluma ngaye nithi Jesu uNkulunkulu kepha bekalele. So kungakunikeza aluvalo lokho kucabanga ukuthi uNkulunkulu uyalala, uyedela uyalala. La kukhulunywa ngebuntu baJesu lo watalwa njengemuntu kuthi bekalele. Kuphumula kuthi nika kuphumula emphefumulweni kusho ukuthi emukela ukuthi nawe ungumuntu. Hallelujah. Awusiwi ngilozi. Amen bazalwane. You are not an angel. Nawe uyedela. Uyakhohlwa. Mangabe kune all night prayer lesayigejile sebakushayela ekseni bayakubuta ukuthi sola sikuboni la ungade nyanya uthi bese ngileleleni bese ngikhohloleni phumula. Nawe ungumuntu uyatsinwa. Jesu ulele. Niyabona sekunestorm. Dindwa lihambi kahle. Kepha Jesu wende njani? Makavuka wendani. Wangasho ukuthi kepha mina ngisangene yini kulala tindo tinje tingalungi kahle. Ngisanganiswe yini? Wavuka nje Jesu watelula wathi ngikwendekani bathi kunestorm wathi kushithula. Awufunze kutemukela ukuthi nawe ungumuntu. Futhi ungumuntu nje nawe nanemaphutha unawo ungaba nawo. Hey bazalwane, nawe ungumuntu lonemaphutha futhi ungaba nawo. Kungabi ngaso sonke isikhathi usayolungisa tinto takho, usayothatha tinto takho, awuphumule ekukhandlekeni kwakho. Thola kuphumula kwemphefumulo wakho. Uthathe ngekuthi lokungakalungiswa uNkulunkulu yindzaba yakho. Indzaba yakho. Thola kuphumula kwakuphi? Kwasemphefumulweni. Thola kuphumula kwasemphefumulweni. Samuel wekuqala sahluko 16 verse number 7. Samuel wekuqala sahluko 16 verse number 7. Kodwa simakadze wakhuluma kuSamueli wathi ungabheki kubukeka nebudze bakhe ngoba yena ngimalile. Simakadze akabuki dona timvo letinakwa ngumuntu. Umuntu ubuka lingephandle lemuntu. Kodwa simakadze ubuka inhlitiyo. Yeah. Indzaba yethu isukela le kuMateyu uthi Jesu dibophele kimi. Thatha lijokwe lami. Ngoba manje ngemajoke. Uthi Jesu thatha lelami lijoke. Thatha lo wami umthwalo. Thatha wami umthwalo. Ngoba noma kungumthwalo lo wami unjani ulula. So lokunye ke lokubanga sibe nemaphelekeqe lingekhathi lethu. Singatholi kuphumula nangaphandle. Kuba ukuthi cabanga ukuthi ungilomncane noma umncane, you can become great, you can become big, you can become this and this, but kuyaphumtana kudade ukuthi sewuvele umkhulu wena. Lokho ngikhuluma liqiniso lembhalo. Akukho lokudzinga ukuthi ukwende kakhulu kuze utothiwa umkhulu. Mawufuna stembu sebantfu sekuthi umkhulu ngila ungeke ulale khona. Ngila ungeke ulale khona.
ngila ungeke ube nako ukuphumula leni ngobe asicale lapha nje sibuke singikayi kuJohn 11 verse 11 sitabe sesifunza John 11:11 uJohane kambe noma nguMateyu yes Mateyu sahluko 11 verse 11 singakayi lapho ake sinake lamagama kuSamuel wekuqala 16 uthini uthi uNkulunkulu akabuki njengani bazalwane akabokwe somandla uNkulunkulu akabuki njengebantu uNkulunkulu akabuki njengebantu bantu uma bakubuka nje uma bangasibuka uma abantu bangefika ekhaya kakho batawufike babuke ukuthi ligaraji lakho linani manenge emagaraji lakhona kulamanye emakhaya kugcwele ama-cardbox kugcwele tinsimbi kotela letingenamsebenzi akunalutho engabe bathandazela ukuthi kugcine kuyimoto yini lona likhona leli garage kepha akunamoto sekwaqala amakhohlomba nje ikhohlomba kotokoto banu bafike babuke egarage ukuthi kupakeni bangene endlini babuke ukuthi indlu yakho inani phasi inema tiles noma ine carpet babuke etulu ukuthi ufulele ngani bese ke bangasho ukuthi hayi cha inkulu le ndoda hayi no inkulu lenkosikade ikhona vele iyevakala kuyabonakala. This is how people define greatness. La kimi njengengcebo bangacale babuke lisondo ukuthi leli sondo linganani mabafika bakhanza ukuthi hawu leli sondo likanje labazalwane bangi20 bafike bathi hawu Nkosi yami hawu shwele baba siyathandaza. Kepha uma ngabe nje sicoca kungako ngizohlangana nje tingceko si-introduceana hey lona ngupastor Zwakele ngipastor Siboniso ngipastor Sifiso lengceko lena yakashongwe le ngilolo pastor Richard Bandla lelikhulu lelapha eMobeni lelinebantu abangu-5,000 ya ngikhani kuvakala ngikhani sifike encekweni ngenyalo inceke yakashonga umpostoli ngikhani sifa ukuthi kunenceke ke hayi lona lo gadze bantu naye nalo 20 wakhona bogogo labagadze dubs ukuthi membership isekhona yini ngoba masinyane netingoma takhona ngiyolala ngingedwe ethuneni lami. So this is what defines greatness in this world ukuthi bantu lobaholako bangakhi banganani kupakati imoto letinganani ngaphandle makulisondvo bazalwane bakhona bashaya indwangu yini yabonakala yini uthi uNkulunkulu angibuki njengebantu angibuki njengebantu saze sashayelana tandla kana sinjalo uNkulunkulu saze sabongana sathi bongelela kana sinjalo uNkulunkulu mangithi nje ngishaya ngesigadla sami lapha ngibe ayikabi bazalwane ayikabi nale yami ibuya khona ngibe ngipake eDubai lapha bathi lengceko akusiye lengceko lememekako leyo bathi ulethi poverty ulethi poverty unuka poverty uhamba ngepoverty. Praise God. Akabuki njengemuntu akacala yohlola icarpet ukuthi injani akacala abuke kufunza nokusebenza kwakho bese uyakudefine ukuthi you are great. Cela ukutshela ukuthi ubuka kuphi. Mateyu 11 verse number 11. Ngiqinisile ngithi kini kubo bonke labake baba khona emhlabeni kude lo wake waba mkhulu kuna Johane umbhaphathizi. Awubambe lapho. Johane
bekamkhulu kunabo bonke kuphi emhlabeni. Sisho ngani? Why do you say so? Because Jesus says so. Mawungahambi yohlola umpostoli John akusimpostoli ngumbhaphathisi. Mawungahambi yohlola ukuthi bekupaka esigadla yini ngakhe. Utawumangala. Kuthi kwalona leli garage bekude. Bekuyingceku lehlala esigangeni. Yembathe emasaka. Akavusanga ngisho umunye ekufeni. Bamujuba inhloko. Uyathi bekadlani? Bekadla tinzethe. Bekadla luju. Iministry yakhe isehlathini, mashathini ministries. Kepha uthi Jesu kubo bonke emhlabeni akekho lomkhulu kwedlula nawe. Uyambona uNkulunkulu akabuki njengemuntu. Akabuki njengemuntu. Akabuki njengemuntu. Ake siqhetsele bese uthi kepha lomncane embusweni welizulu kukhulu kunaye. Hayi ke. Ngibani ke lomkhulu nyalo la? Uyabona ukuthi thina sesibekwa nangetulu kwaJohane lebeka mkhulu kunabo bonke abantu. Kuthiwa ngisho lomncane embusweni welizulu mkhulu kunaJohane. Angitshelele okunye ngaJohane. Johane beka ngumprofeti ngoba wamemetela ngaJesu asengambona. Was a doctor. He was so sure. So he was a prophet and a spirit of Elijah. Kepha iBhayibheli lithi sine nawe sibakhulu kunaJohane. Ngalamagama sibakhulu kunemprofeti. So hamba ke wena uyofuna uma weprofesaya ngoba nawe ufuna kuba mkhulu ngathi sengiyiprofeti. Sengingiprophet Regina. Angisho ukuthi wrong Nkosi yami mangabe ubitelwa kulelo tiko lelo it's okay but nje ungazami kufunafune ama title prophetess Regina umgqotsho wasimakadze embi kwakhe labamfunako bangamthola kunansi inombolo ucabange ukuthi ngekuthola kule nombolo you are great uthi Jesu nine noma ungilomncane embusweni welizulu you are greater than John. John lobeka lo lathi waNkulunkulu ungilomkhulu kunabo bonke abantu abake badalwa sifazane leni because John nguye kubo bonke abaprofeti lo wa introduce Jesu kulomhlaba. Nguye lo wa introduce Jesu waphinze introduce na ku ministry. Ngoba nguye Johane lo wathatha Jesu wambhaphatisa noma ungaqala kuMoses uye kuElijah Elisha baprofeti bemlilo kude lo waphatha Jesu ngetandla except John. Sekuthiwa ke nangu umuntu lomkhulu ngoba uthinze uNkulunkulu wabhaphatisa uNkulunkulu emandini wamintroduce ku ministry. Selithi ke iBhayibheli noma Johana bengilomkhulu kubedlula bonke kude lomkhulu Johane solo akasi equal to a child born into the kingdom of God. Ngoba bekusengafika isikhathi sekuthi umuntu adalwe ngelivi nangamoya. Bekusengafika isikhathi la umuntu angaba ngumntwana waNkulunkulu. Lethi wonke lotalwa kulombuso waNkulunkulu utalwa amkhulu. You don't work until you become great. Mawutalwe embusweni waNkulunkulu you are already great.
uyabona kufuna into lesa uvela unayo uyoyifuna uzufe kuhle kwemlungu njinela le bengasebenza naye eChristian Media Center ufake tibuko takhe ngalenye ilanga tilamehlweni wafuna umntwana ebantu tibuko where are my glasses sisibeka kuphi I think I left them up there in the office ala sesiyambuka usho lamanye yini ngaphandle kwalolo wagcokile kwathi athathini okay they are here it's fine kuyendeka ufune into lesayivele ila kuwe bukhulu abukho ekuthenini unemoto lenganani embusweni waNkulunkulu bukhulu embusweni waNkulunkulu abukho ekuthenini uhlala eFairview noma uhlala eMbuleni kuthiwa ngitile indzawo tethula akukho kuzohlala akuna street nala uhlala khona babathi your physical address uthi kuseceleni kwaka Mkhabela akuna gama lemgwaco kepha ngekwelibhayibheli lithi akekho lo mkhulu embusweni waNkulunkulu kwedlula lotelwe embusweni waNkulunkulu noma ngabe i-physical address yakho ayitholakali ku Google but you are the greatest. You are the greatest. Mawumntwana waNkulunkulu. But mangabe ungalaleli tifundziso telibhayibheli ungatibophela ungathathi lijoke la Jesu utibophele tifundisweni ta Jesu uthi awuhamba tonke tindzaba talelive yonke imifula yalelive tonke tinyanga talelive bonke bapostoli bonke baprofeti uyozama kufuna bukhulu uthi awunatha tinto letinganathwa uzama kuba mkhulu ngoba ufuna tibuko lesedivele semehlweni ufuna into lesawuvela ungiyo uthi Jesu umuntu lomkhulu embusweni ngilotelwe khona embusweni welizulu kuLuka sahloko 22 verse 26 bukhulu bethu bungekudalwa kwethu uma sidadi kuthi sibakhulu by God's definition ngekuchaza kwaNkulunkulu siyaphumula bazalwane uma sitibona ukuthi sibakhulu ngekuchaza kwaNkulunkulu siyathola kuphumula Luke 22 verse 26 kodwa kini akunjalo lokungenani lomkhulu kakhulu emkhatsini wenu kufanele afanane nalomncane kakhulu nemholi kufanele afane nesisebenzi kufanele afanane nalo mncane kakhulu leni tinkulumo ta Jesu tiyawuhlala ticonnectana ngoba lo mncane embusweni welizulu mkhulu kuna Johani yes nemholi kumele afane nesisebenzi liphela kanjalo leni ngoba we are great by being born into God's kingdom kwesibili we are great as we serve but uma ayikabi kumbe ngalenye ilanga kuyakwendeka kuye nangekuthi kwendekani but nje uma ngabe ngifika lapha egedeni ngihamba ngiescortiwe sengingBishop Richard sengingBishop R sengiescortwa lapha mayingena imoto labanye sebavele bemile kutongivulela tivalo mangiphuma labanye bahamba embikwami emva kwami babopha icathulo labanye bayangiphumoya labanye bangiphathele tambulelo ngingashiswa lilanga labanye bayavula umnyango awu mine ngisho ngifuna kunatha sengiyanathiswa ngibanjelwa ngisho iglasi yemanti banginathise sekusele nje ukuthi bangikhulumele otherwise konke ngiyendelwa konke kuhamba kahle mawubuka ngekweliso
lenyama, this is a great man. Kepha mawubuka uthi uyaphakama uthatha iview yaNkulunkulu uthi ake ngibuke siNkulunkulu ubonani lapha uthi uNkulunkulu lolo seva komkhulu kunalolo sevwakho. Hawu mina Nkosi yami. Hayi. So bunengi bukhulu lobu fake. Ngoba ngalelinye ilanga ke sengikhumbula indzaba. Ngalelinye ilanga Jesu lethi athi ukuthi konke kuniketwe yena. Athi was so clear. Ukuthi angakhuluma live kuzube umuntu agijima etulu andande emoyeni at his word. Athi Jesu. Athi ukuthi angakhuluma live kuthula umoya futhi angakhuluma live njengaloku wakhuluma live wathula umoya kusho ukuthi angalikhuluma live kuhusha umoya. Athi Jesu ukuthi mkhulu kanganani wakhumula tembatho wathatha lithawule waguca phasi emadoda lang 12 anuka tinyawo agcwele lithuli wathatha lithawule wawasukela wawageza ong 12 adade ukuthi unganani. It never bothered him. Why? Ngoba kuseva bekeva ukuthi akumshintshi kulokuthi mkhulu. Kuseva akumshintshi lokuthi utelwe ayinkosi. Niyakhumbula nekutala kwakhe ngicabanga ukuthi kumbe noma kungekho la kusho khona but bengiticabangela nje ukuthi bekanganayi inkinga kubacocela abantu ukuthi wo mina ngatalelwe sibayeni emahotela bekagcwele. Awu mine kumbe kulikhuni nekusho nje ukuthi wo watalelwa kagogo noma phasi esihlahla noma watalelwa ebhasini kufuna nje ngathi I was born in Babane Government Hospital. Yabona kube ngathi nje ungathi watalelwa esibhedlela noma private hospital Paraguanas. I was born in Paraguanas Hospital. So ngoba kwangazi ukuthi la utalelwe khona kukwenta ube mkhulu. Uthi Jesu mine bukhulu bami bubanga ukuthi ngingumntwana babe eNkulunkulu. Abubangwa indzawo lengitalela kuyo. Noma ngatalelwa la kunuka khona kunemcuba khona but that is nothing to me. Kwaze kwefika abantu tati wise men bachamuka kashane tati bethi buye eMpumalanga tati uphi bamfuna ngoba bekangabonakali. Bekungasi obvious ukuthi he might be here. Bathi uphi lo ntelo ayinkosi bazi mabambona khona lapho labambona khona bafike baguca kuye bathi side kutokhuleka kuye. It doesn't matter ukuthi utalelwe kuphi, it doesn't matter ukuthi utalwa ngibani embusweni waNkulunkulu. You are great by birth and you are great when you serve others. Ngekhonda labanye akunciphisa indzawo. Kuseva labanye akunciphisa indzawo. You are comfortable ekuseveni labanye because you know who you are. Ekugcineni dibophele na Jesu thatha lijoke lakhe. Umthwalo wa Jesu ulula. Tifundziso tebantfu kuti bophela ufune kufana na Jesu kulula. But ungathi bophele kakhulu kubantfu ngoba utawukhubeka ulale ungakadli ngalelinye ilanga. Mangabe uzama kufanana nemuntu lebantwana bakhe bonke baphasa ngabo first class with merit utaba stressed onke malanga but awufaliswati bantwa bakho. Thola kuphumula kwemphefumulo. Dibophele kuJesu. Dibophele kuJesu. Funa kuba njenga Jesu. Khumbula ukuthi uNkulunkulu akabuki bukhulu bakho according to how successful you are. Bandhu batawufuna kuhlola ibank account yakho ukuthi unamalini wena. Unamalini. Wati bani ungumntwana bani.
Praise God, he does not check your bank account kubona ukuthi ungilonganani. Kungendeka unesibambiso ebhange futhi kungendeka nesibambiso sowahamba ayawucela ayusengicela kuthulula. Sekwacisha ngisho lebe kukubambela eligama kepha embusweni waNkulunkulu asimbo yebazalwane yathi uNkulunkulu yethulana imithwalo ngobe bewumkhulu ngebank account angathi ngabe sewuzame kanganani uhamba uboleka uzame kuyawuvula iaccount yakho Nkosi yami kuze uNkulunkulu athi awuthatha makathi hla athi what a great woman akabonge somandla akahloli ku bank account thola kuphumula ungahamba ucabanga ukuthi mina vele ngalibala ngidla konke kuyafika nje ngidla konke mina kanti mina ngiyini vele kaze ngaqala kusebenza kepha solo ngi00 ebhange labanye baye manje ku-ATM ngima kuphumula utho Nkosi yami kutawuphumani phela vele ngoba kuphuma lokufakile bukhulu bakho updefine waye ukuthi kuphumani ku-ATM updefine ngilokho mokholo umsawa Jesu mokholo umsawa Jesu ngicela sisukume sende nanga umthandazo nanga boma beungayela bekuthandaza khona umthelisi nemfarisi bantu bebangafike bathi hayi cha le ndvodza iyabeka lena beyithi Nkosi angisiso siphingi angebi ngikhokha 10 mina ngifanana nanguya bebangathi hayi no lo yi-intercessor yalakha akabonge uNkulunkulu lo wathi lo mthelisi noma asho mabili mathathu nguye lophuma longisisiwe uNkulunkulu akabuke njengemuntu cela sisho nanga emagama nawe usekhaya sithi Nkosi Jesu ngivuma lijoke lakho ngivuma kwenda insando yababe kune kwenda insando yami ngiyatikhulula ekwendeni insando yebantu nekwenda tintfo ngekuzama kufuna kubonakalisa kuthi ngingilomkhulu lamuhla ngitemukela ukuthi ngimkhulu ngoba ngingumntwana waNkulunkulu lomkhulu ngiyabonga ukuthi vele ngimkhulu ngobe kusho wena kuthi ngimkhulu amen Babe lo ingcwele may your blessing rest with your children may they live in this rest which is a gift from you baphumule ke yonke imithwalo labathethwese yona bethweswa abantu bethweswa timo bethweswa nathi funziso lelichamuka emoyeni lomubi lofuna kubadukisa kuthula kwakho Nkosi akube ngiko lokubalondolotako babe nako ukuthula lokuvela ezulwini manje kuze kube phakade amen